Kubalulekile ukuthi empilweni uma uphila uphilele into uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. Angiphinde futhi, kubalulekile ukuthi uma uphila emhlabeni uphilele into uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. Uma ngabe umuntu ezalwa uzalwa efumbethe, wonke umuntu the moment efumbethe usuke efumbethe le assignment uNkulunkulu amlethele yona emhlabeni. And kubi ukuthi uphile impilo yakho yonke uze ufe ungakaze wayenza iassignment uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. And iassignment uNkulunkulu akubekele yona emhlabeni angeke izifane neassignment kasisi wakho, angeke izifane neassignment kababu wakho, angeke izifane neassignment kamngani wakho. Wonke umuntu uphiwe iassignment yakhe ukuthi ezoyenza emhlabeni. Abanye uNkulunkulu baphi assignment ukuthi bezoba ngabafundisi, abanye uNkulunkulu baphi assignment ukuthi bezoba ngabantu abazoba namabhizinisi, abanye uNkulunkulu baphi assignment ukuthi bebe ngabaprofeti, abanye uNkulunkulu baphi iassignment ukuthi bezofundisa bezoba ngothisha, abanye uNkulunkulu baphi assignment yokuthi bezoba kena osocience, abanye uNkulunkulu baphi iassignment yokuthi bebe ngabantu abazoba ngabavangeli. So wonke umuntu emhlabeni uphiwe iassignment yakhe. Kubi ukuphila impilo yakho kodwa wenza iassignment yomunye umuntu, wenza iassignment wrong, wenza iassignment uNkulunkulu angakubizelanga yona. Kukhona abantu abangabafundisi namhlanje yaperishing, bayahlupheka impilo zabo zihambe kahle, bakhethe iassignment wrong, bahamba kulele wrong, kanti uNkulunkulu kune-assignment better ayekade ebanike yona. So empilweni yakho namhlanje just check ukuthi i-assignment yakho oyikhethile it is good or not.